mu ibaruwa yanditswe ku mugoroba w'ejo bundi kuwa gatanu, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamenyesheje Sadate Munyakazi ko ari we wemerewe guhagararira umuryango wa Rayon Sport mu buryo bwemewe n'amategeko. RGB yaboneyeho isaba Munyakazi ko agomba gutanga raporo zose zigaragaza ingamba zizaba zafashwe mu rwego rwo gukemura amakimbirane arimo kuvugwa muri Rayon Sport muri iki gihe. Izo raporo zigomba kugezwa kuri uru rwego bitarenze iminsi 30. RGB kandi yandikiye Charles Ngarambe imumenyesha ko atagomba gukomeza kwivanga mu miyoborere ya Rayon Sport. Frederic Nakuriryayo ushinzwe itangazamakuru muri RGB arasobanura ibirebana n'iyi myanzuro uru rwego rwafashe. RGB yasanze mu by'ukuri ugomba guhagarara Rayon Sport mu buryo bwemewe n'amategeko ari Munyakazi Sadate. Ibyo bikaba yamaze kubyandikira umuryango wa Rayon Sport ibibamenyesha, ndetse inandikira uwitwa Ngarambe Charles wiyitiraga ko ari we uhagarariye Rayon Sport mu buryo bw'amategeko, imumenyesha yuko adakwiye gukomeza kwivanga mu miyoborere y'ikipe. Charles Ngarambe wigeze kuyobora umuryango wa Rayon Sport mu myaka 7 ishize, mu cyumweru gishize yari yasohoye itangazo rivuga ko we n'abandi bagabo 6 bigeze kuyobora Rayon Sport bafashe mu biganza ubuyobozi bwose bw'iyi kipe ngo kuko Sadate Munyakazi yananiwe. Iryo tsinda ry'abantu 7 rigizwe na Paul Muvunyi, Denis Gacinya, Emile Rwagacondo, Prosper Muhirwa, Theogene Ntamaka, Paul Ruhamyambuga na Charles Ngarambe nyirizina. Ibi byabaye ubwo Sadate Munyakazi yari amaze kwandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame amusaba ubufasha bwo gukemura ibibazo by'ingutu byo muri Rayon Sport birimo ibyaha bya ruswa, kunyereza imisoro, ubujura n'ibindi byaranze abayoboye iyi kipe mu myaka yo hambere. Abo ngabo ngo bakaba ari basoko y'akaduruvayo karimo kwigaragaza muri iki gihe muri iyi kipe irusha izindi zose abakunzi benshi mu Rwanda. Icyemezo cy'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB gihaye Sadate Munyakazi agahenge kuko yari amaze iminsi yotswe igitutu n'abadashyigikiye imiyoborere ye. Muri abo bantu batari bakifuza ko Munyakazi yakomeza kuyobora harimo Claude Muhawenimana, perezida w'abafana ba Rayon Sport ku rwego rw'igihugu, hakaba na Mike Runigababisha umuhuzabikorwa w'amatsinda y'abafana Fanbase. Aba bombi baherutse gutangariza kuri amwe mu maradiyo akorera hano mu Rwanda ko igihe cyari kigeze ngo Sadate Munyakazi ave mu nzira aharire umwanya abashoboye. Mu gihe hakomeje kuvugwa bombori muri Rayon Sport, bamwe mu bakinnyi bayo batangiye gusinya mu yandi makipe, harimo ndetse n'abari bagifite amasezerano. Muri abo bakinnyi bamaze kwigira ahandi harimo Yves Kimenyi na Eric Irambona baguzwe na Kiyovu Sport, hakaba kandi Eric Iradukunda ndetse na Eric Rutanga bamaze kwerekeza muri Police FC.